سرك رانين و گلی تماشاوان هجا و گاوه ام شهر قرسی دانه مساجی میوانی دستبرا که من عبدالجبار سال 2018 جف جامعه ولی خدمت آویجی هایم تهف گران گند گند و گاویش کلا کامه هم راضی بنا خود نوی جامعی متخواست هفه کی بس اوان گندا بکرا کیجان کو مجال نکد پیغام اوان گندا نکد گلی تماشاوان هجا demek Ali Vani gundi pişi kumbet Ali qaza belgiri vira mane vi gundi da mane bereka kurtka u mamaraşa demek tamamı 43 mal bune beri ne hemali kurmanca bune esaji 34 mali ezdiyavi gundi da mane gundi مال کالکی خوشکامه هنر را تاجدین تیتال تاجدین برا که ما و گندی مال کالکی وان بیه رمه ره وان مزنابه جیواری کال بابا مگاد نجیگو ام گله گران لی هنه گند که پیغام اوی گندی نکت ری درب خرابه بون مگویم ناویان گندا بیجن هک بس آن گنداجی بکن بگینه وی برنامه واری کال بابا demek gundi Hacı Qışlaq em çun vi gundi da mane bereka belekera gundi Qalacuq ağay gund Tefur ağa biye rispi gund Hasu Ali Raşi vi gundi da mane mali Raşya em bijin tamami 38 mal bune ev 38 mal jî ezdi bune gundi Kurzot گنده کرزوت تمامی 106 مال بونه 4 مال ارمنیا بونه 7 مال کرمانجا 5 مال ازدیا وی گندی دامانه گنده بش بارمک تمامی 35 مال بونه 32 مال کرمانجا بونه 3 مال ازدیا شیوه کار وی گندی دامانه برکا رشکا و کرتکا تمامی 56 مال بونه 4 مال ارمنیا بونه 34 مال کرمانجا بونه و 18 مال ازدیا وی گندی دامانه گندی شانگلاوا سال 2018 که از چومه واری کال بابا ای سال جی که هم دگریان هم دیسا بروی گندی و درباز بون لیبلی او گند ویگاوی ایدان نمایه کلفه دوسا گند ما بو گند تنیه چاوک گندی کلش بگیالی ارمنستان ویگاوی گندی دا کس نامینه ساجی او گندی شانگلاوات که وکی لکا گندی اوته گندی کانی سارکی گندی خانه بمپیات جای پیرشی دانه او گند demek آقای گند لیکی کالی پاشا ریسپی گند تموی خشمین بیه ما گندی تاشنیکی امچون تاشنیکا چورش واجی حتی ویگاوی دویژن دو تاشنیک هنه تاشنیکا جیرین تاشنیکا جورین یا گندی ازدیابیه demek ساری بلاخ وی گندی دا مانه برکا بندورا چورشا رشیا و داسنا گندی تندورک ناوی وان گندا مگل جارا بیست و لی مخابن مجال چینه بکنم به قصدان وان گندا گلی تماشاوان ایجا هنه گند گله گی جورت کبن چیا و بانی عربا مجی بنی نوز بو گله چی ها بو راست افتام عربا من ات شور مگویم بس آن گنداش بکن برنامه که جدا هم شکن ایرو پیش بری و گلی تماشاوان ایجا گندی تندوره که وی گندی دا مانه گله برک گالوتیا او پزمامی مندسورانه داودیا و میرانگا demek برکا بندورا برکا کاشاخا داودیان وی گندی دامانه اساجی ترکیه برکا داودیا مانه گندی داودیه گندک ساجی هفرا
بس گندی اصلانی مکیده برنامه دهیه گلی تماشاوانه هجا سال 2018 چومه گندی زوره آلی ایدری لبلی وی جاری لیو نگرد او گندی که ام چوبون ما گفت سا ام دوباره نکن وعده خاص گنده کی ما این کشان که ام نچنه نقصدینه من بر کوان گندا بینه بر بیشبری اکرانی و گلی تماشاوانی هجا گنده زورید که و آلی ایدری وی گندی دا مانه گلک برک اجاق و زیارت ما وی گندی دا گلک ابن مال شیخ پیرا ورا لیدکه که سریویریا گند مالا رزگان آقا زاوی حسن آقا از بیشم گلی تماشاوانه گل جدیرو که گل برس مزنا بیستیه و ساجی جکتبا رحمتی احمد گوگی سا کرم آنقوسی رحمه رایوان به ساجی خود ساعته که باش بده پیرزیما جکتبا پیرزیما ازدی سر هده گل برش مجوان کتبا هلده demek گندی زوری دا مگو گل برک مانه مالا رزگان آقا زاوی حسن آقا بیه سال 1904 و سوبک و گیا باگلاسوفسکی شهر ایدری دا سرقلخا بلند بو گیا باگلاسوفسکی گندی زوری دا ودکن اشکول یعنی و اشکولی دا هبیه که درس ازدکی جی دانه درسخانه هبیه وی گندی دا مانه برکا بندورا رخ گندی زوری دا هیا گند مرخ دانه دویجم گندی بندورا او گند جوی گاوید نمایه مال تنه دوسی لی ما لب نزیکی گندی زوری هوانه دیمه بندورا مانه وی گندی دا گندی زوری دا مانه تورنیا شرقیا بلکرا دونا مانه مال پیرا پیر کمالی و پیر ممشوان مانه مال شیخا مالا شیخ مندا آمادینا سجادینا و بگوتنا قادری که رشید دو گنده زوری داجی چند سالا مانه وعده که کن گندی زوری دا مانش اوجاخا مالا جنتر لی دیساج مالا اوجاخا مالا جنتر بدری که کی تورن دگوت که گندی اوشر میشه داجی هبونه رخ گندی زوری دانه ولی دری گندی مال شیخی مالا جنتر ساجی گندی زوری دا مانه ماسکا برکا ماسکا مالا میرزه مخصو آشوانچی وی گندی بیه مالی هویریا وی گندی دادی سامانه تورنا مالا رزگان آقا مالا میرزه مخصو مگو وی گندی دهبونه ورا مسعد زیده کریه بندورا مانه امر سنجو شیخ آمادینا شیخ منت شیخ مندا اساجی پیر ممشوانا جلو عاده پیر ملقویسا پیر خوده دا وی گندی دا مانه گندی علی چالو دیسا مجال نکتن بچانا وی گندی گلی تماشاوانا علی سینکی بو همچون چالا سینکی دو گند بون که ری در چینه بون که هم بچانا گندی جوان هفت گندی علی چالو یک جی استافلو بو گندی علی چالو وی گندی دامانه برکا رموشا مال مزنا وان اوسفه خودو بیه ایلوی demek گندی قرختین وی گندی دامانه 35 مال ازدیا دپا مانه مال رموشا مال مزنا وان بروی ایلو مال رموشا مالا صفوی اوزو خودی که عفدو اموی کلش کلکی اموی کلش ازمان نادو و بکوی علو اوا گندا بن دست بگی کردا حمید بگی بیه کاری عفدی آقا اواش کتاب محل دایه سال هتلی کرنه دیمه گنده استافلو گنده
شیخا دیسا پیغام ویالی نکت مگویم وی برنامه دا دیسا بینا بیرا خوا ناوی گنده کالو بابا ناوی وان مزنا گنده شیخا گنده آستافلو وی گندی دا مانه مال شیخا مال شیخ ابراهیمی شیخ اسماعیلا شیخو بکرا و جاخا کرولالا چرکز اولو و آل خلام مالا افدل شیخ اسماعیلا مالا افدلی شیخ اسماعیلا مالا پریسک کلوی برو اوسو اوسلو کره شیخ بکری چاوشین برا گوت نه مانه برکا شرقیا چرکز خودو بوفکا مالا علوی خلام بودیا مانه مالا تموی ممو سلوانا خودوی تزی پیر ایسیبیا باوای علو پیر عمرخالا اوزمان گوزو demek na em dixwazin vê gavê jî behsa gundê pêrbilax bikin vî gundî da mane qebîla Ortila meznê gund mala Celoyê Şewêş Mamtacî ji wî gundî hebûne xwendevanê baş navê wan Çerkez Bakayev filolog û dîsa biroyê Memo kîjan serwêrtiya pêda Înstîtûta Yerêvanê kiriye Kafkazê serxwandina bilind bûne Basînekê li vî gundî de em çûne gundê Basînekê çirast lê em dixwazin behsa gundê Basînekê bikin li vî gundî da mane malê Êzdiya gundê Êzdiya biye gelek berek wisa jî wî gundî da mane malê pîra wisa jî pîrê navdar elimdarekî me Êzdiya derzdar pîr Usfê pîr Elî ji mala pîrê Hesmamana mal mezne gund biroyê Hecco vî gundî da gelî temaşevanê hêja hene gund dîsa berektê da mane navê mezina ku vê gavê haqas hatiye berdestê min elemetî gîştiyem de ez behsa wan gunda dikim ku navê berekekî ji neyê gotinê navê mezina ji neyê gotinê hûnê gelekî bibaxşînin lê me got çiqa jî hebe ewa wê bikeve tarîqê da me çiqa zanî lêkolîn kir haqas jî em tînin pêşberî we Vela rehê kal bavê me be demek gundê kulîk gundê me got gundê mala bavê apê Mîrzê Rehmetî biye xizmetkarekî miletê Êzdî maqûlê xwarina bîstiyekî eva gunda gundê Çoloy eva gunda gundê apê mala bavê apê Mîrze biye Mîrzê Çolo Selwanî vî gundî da mane bereka şerqiya Mamoya esa jî Çoloy mala Çoloy Siloy Mîrze mala bavê apê Mîrzê Rehmetî demek gundê Soy Bilax vî gundî da mane malê Qazanya mal mezne gund Usif û Rizgoy Elî vî gundî da mane malê Şêxê Şêxû Bekra Qoç başî ev gund gundê Ortila biye demek gundê Germeşiv vî gundî da mane gelî temaşevan er navê wan gunda didim ku pêgame wan gunda neketiye lê belê navra du gund hebû ku em çûbûne wan gunda jî lê ez na hemlî navê wan gunda didim kîjan ku mecal neketem biqesidim wan gunda ji wan gunda dîsa yek Germeşiv biye vî gundî da mane malê Êzdiya qebîla Hesiniya navê wan Kalê Hesê Şemoyê Heso Cewoyê Şero Kesoyê Emo eva Budya bûne
فیروی میری سموی خطی مستوی شموی تتو اسکوی کالو و ساجی ور هبونا مال پیرا مالا پیر رشو پیر عمر خالا ور دیسا مانه مال بوفکا مال مزنه وان بویه اسکوی کالو جمالا خاصه دیسا هبونا مروی نابو دنگ وی برکی دا اسد آواس سبری بکو جلوی کلش ناوی قبلی دا هنه دولی دوشکی کاشانی گرمشوی میرا جفویی بوفکا مالا دولی بوفکا مالا دولی مامیدوکا demek Mamiduka mana raşoy xwado buvka eyloy xwado Demisxan vî gundî da mane malê Remoşa mal mezna wî gundî çoloyê kenyaz biye gundê xirbê sor vî gundî da mane malê Budya rastî ev gund gelekî cikî bilind bû jor bû erê dikeve alî gundê Tewşanê Ali mele sinekê dikeve orta sinekê û qelpê vî gundî da mane malê Budya mal mezna wan Elî Fariz biye mane Selwana Elî Qeymez Ettar Emer Mamtaca mala Ahmedê Heso Sûdî Ahmedê Hesoyê Sûdî Macirya digîjne Mamtaca Şemezeriya mane mala Esoyê Miho Hesenê Gêlo Xanê Êla Hesen Axabiye va vî gundî de mane Bereka Mamîdûka mal mezna wan Şewêşê Xezê Resoyê Heso Kaloyê Heso yani Şewêşê Xezê yan Şewêşê Heso mala Temoyê Pîr Hosê Şewêş ev şerkirine ber dijmina talana gele jala paş da ayne Koçoyê Şewêş Usoyê Şewêş Mistoyê Şewêş Emê Hemo Ayîbê Emo Hisê Hemo Mamîdûka mane gundê Xanê yani alî sînekê germaşivê Gogirmes vî gundî da mane malê Şêxa dîsa jî berek hebûne helbet gelî temaşavana lê cemin lêkirek gundê Şêx Silo Şêxê Nasirdîna Gogirmesê da mane demek gundê Qereqoyê em çûne me bername da behs kiriye gelî temaşavana gundê Eşo Hisên vira lê kiriye em vî gundî me qe nedî ji ku derê me pirs kir mane gele malê Êzdiya mal mezna vî gundî biye Esoyê Dirbû Bendemûrat vir mane gele berek wisa jî mala merivekî navdar Evdalê Ûso Taşkurpî vir mane malê Remoşa bi serwêriya mala Xwedoyê Reşo Qereheser vî gundî da mane mala malê Şerqiya mal mezna wan mala Cerco wisa jî wî gundî da mane mala Nadoyê Şagulê gundê Zerîfxanê jî em qesedîn belê me vî gundî me em hazir bûn lê belê kes tune bû jî ku bername da xeber da jî gelek ez rast bêjim gelî temaşavana gelek jî vedikişin xwe ne ber êkrana ku xeber din lê ez bêjim Laliş TV tevî tu partiya girêdayî nîne yani vira tiştek siyasî tune behsa xwe dikin behsa warê kal û bavê xwe behsa gunda dikin cû meskenê kal û bava vî gundî da demek mane malê Mamtaca mal mezna mala
مال مزنه مانتاجیا ولی که وی گندی دامانه مال مانتاجیا مال مزن مالا حسوی سلو بویه مانتاجی کم درویش بحثا ظریف خانه بیجن گندی ظریف خان وی گندی دامانه مال مانتاجیا مال مزن مالا حسوی سلو بیه مانتاجی وی گندی دامانه مامیدوکا آیب قرو مالا اسماعیل مالا اساجی رشا مالا الی گندی مسته کالو وی گندی را گوتنه گندی مالا باوی شروع برو بیاد نگمیشی نمیری demek گندی اومبلا گندی اسی بکوبیه گندی دو تاخ ام چون me basavi گندی کردیا لیکام سبز بکن ورمانه مال مقصودیا مال افدی صدو تمکی سیری عمو دیسا گندا هنه وکی مال دیسا گند هنه کو مال مقصودیا وان گندا دامانه جوان گندا دیمسز تندورک دیبکلو بادلو گند مخصو تامبت و دیسا گند ماین وی گندی دا مانه میرانگا یکناوا مالا اشوی بکو موسکی مانه حسی کلش علی افدال موسکا دیسا مانه شروی اوزمن شواوی کلش حسن آیب گندی رسو مانه برکا دودکا رشوی دنگبیج یا رشوی خودو عموی سورو تیوی تره یا تیوی عفدو اولکیا عفدی رسو رشوی سلو هموی شرو demek گندی مقصودی آورلی گیده مقصودی مانه عفدی صدو پمکی اوسو اموی عمو ایچوی مقصودی شیخ بکرا فقیر امو شیخ چولوی مالا فقیر حسی گندی یاسی بلاخ مانه اوزمان سویا خدای آوشیک شرقیا حسی سمو شیخ بکرا عطار شهرو نویسکار تایوی کاوی شیخ بکرا کلوی هامو بوف کامانه مالا کلوی هامو پیر عمر خالا پیر افو وی گندی دامانه من بس گندی حسو جانو کدیه اینگو که کدیه هم چونه قصد نوان گندا گلی تماشاوانا یمان چای شیرین کو دیگور عالم اوان گندا ایش کازر بونه قوزل جی قزل کول افغاندان هم گش کازر بونه از ناخذم زیده وعدن داکم سوسز جی ام چونه گنده اوسوی پولو بیه اوسو بگی مالا کالکی فیزو پولاتوف تاشنیکا چورشا مگود demek تاشنیکا چورشا تاشنیکا جورن علی قرسیه او تاشنیکا ازدیابیه همه که راست که خاله زف تاشنیکا چورشا او تاشنیکا جورنه ده تاشنیکا نه تاشنیکا جیرین یا جورن تاشنیکا چورشا بیه تاشنیکا ازدیابیه دیسا برک مانه وی گندی دا مانه مال پیرا مالا پیر موی او سه مال چورش هبونه دیسا بس های گندی کدیه برنامه دا ولی این تابه گندی سیویک ایلا سیبکا وان گنده دامانه ساجی دیسا ولی این تابه گندی دیریک ایلا سیبکا مانه
هزاران جی ام چون ده هزاران عالی وانید که و گلی تماشاوانا و سال 1904 جار اول آندرانیک پاشا و ساجی زور جانگیر آقا و راستی هفته ناسیا خودت نهف و ور آندرانیک پاشا هیوی جانگیر آقا که که عالی کاریا وی پر رهبه کم دیسا گلی تماشاوان هیجا ام گلک گنداجی هم حاضر بونه و برنامه خدا ببینن عالی باتمان جی ام گله گندا بونه عالی واری دورشی عفدی برنامه خدا گلی تماشاوان هیجا اون برنامه واری کالو بابا دا اون تماشا کن متخواست اف بانیا زمان بگو تا که ام مجال نکد ام بقصد دنیا وان گندا لی مگویم بحث آن گنداش بکن برات بکوه برنامه دا بکوه تاریخی دا وی گاوی ام خاطر خوات خوازن شهری قرصی گلی تماشاوان ایجا ببینن خیر و خوشی دا warimeye ciu meskene kalimeye jime girtin bezor desti kelsek tüne budayı bepiştame jime girtin bezor desti کسک تو نبودای بپشتامه ویران کرن فالان کرن کسک تو نبودای بپشتامه ویران کرن فالان کرن کسک تو نبودای بپشتامه سرحد واره ازدی خانه بود ایشه دجمن چجه بود ویران کریم تالان کریم کسک تو نبودای ببشتامه ویران کریم تالان کریم کسک تو نبودای ببشتامه چه فرمان بود آنی سری من کسک تو نبودایم به هوارانه ویران کرن تالان کرن کسک تو نبودایم به بشتامه جمع گرتن به زور دستی کسک تو نبودای به پشتام
سر اکرانین و